Assalamu alaikum Кыргыз элим. Сон болду. Оюн абдан жакшы болуп атат, кызыктуу болуп атат. Бир аз курсак ачайын, мынакей курсак тойгуздук. Эми өзүбүзгө келип калдык. Курсак бир аз ач. Тамакты күтүп атабыз кылай берсе. Эми күтүп отурабыз, балким кечке чейин эттеп чыдасак, кечинде курсак тоебу деп. Курсак тое элек. Ойын ойнайбыз деп тамакты деле унутуп калыппыз. Курсак тое элек, кстати. Курсак тое элек. Курсак тое элек, кстати. Давай, родной тогда. We walk out. Oh my god, it's amazing. I recommend to try everyone. So see you here. See you later here, guys. Блин, вообще сон турбай, ёлки. Мен башында корктум да, бирок кийин баягы шуу дегенде жүрөк бөрүгө кетип кайра түшкөндөн кийин өзүмө келдим. Курсак майке Чынар жайга чоң рахмат атайын, ушул кыргыздардын башын бириктирип, ушундай жакшы эс алгыла деп бир башкача деңгээлде уюштуруп атышыптыр. Sugar sweet, don't let nobody touch it unless that somebody's me. I gotta be a man, there ain't no other way. Cause girl, you're hotter than a Southern California day. I don't wanna play no games, you don't gotta be afraid. Don't give me all that shy shit, no makeup on, that's my sugar. Yes, please. Мекеним сага келдим деген жарамасын окуп берейин. Мекеним сага келдим. Алоолонгон от болуп күйүш үчүн, азабыңды түбүңдөн билиш үчүн, жетпесем да баркына чанып кетпей, кандай болсоң ошондой сүйүш үчүн. Мекеним сага келдим. Жамгырыңа чыбанып суу болууга, душмандардын жолуна чуу коюуга келиш керек өзүңө ар бир кыргыз.
Kıyın günde karmadan tuğ koluna. Ey Kırgızstan, sağa geldim. Kıçıragan suğuna domuş üçün. Kırgız degen jürökte doğuş üçün. Sendep gelgen sapardan artta kaytpayım. Jelegindin bir duru болуш üçün. Oturup kaldı. Бұл жолумда Батарейкасы oturup kaldı. Аманатын талага таштабаймын. Сөз менен күнү түнү кызмат кылып, ар ишимди аттигай деп баштабаймын. Ар бир кыргыз туулуш керек акыйкатты кураганы, куушун пайыздын өссүн деп курамалы. Эбегейсиз өзүңдү сүйгөн үчүн келдим сага баарына чааганы. Канчалаган душманды баскандырсың, кайгы ээрчитип санага баккандырсың. Сен де билем, миллион менде жан бар. 2012 жылы машина алыш керек болгон. Балдар переводчик керек, мен сүйлөйсүң, көп ойлар чыгып калды. Кылай жолго. Германиядан Петербург жана Гамбургда кызыкты сонун күндөр болду да. Ана ошол ушу үлкөн жагып алып, экос деген 1000 километр бир машина менен Литвага чейин келдик. 1000 километр. Сүйлөшүп кирип, бөлүп жеме. Экос бирибиздин историясы полный билдик да. Сиз Индияга кайтасызбы? Албарын айтсаңыз сонда. Аз окуган ырытым эле жүрөк балкытып, ушу жакшы көмөк президент койсоң болобу? Албетте. Сен жүрөктө $100. Ай, браво, молодецсиз. Çok rahmat bakın. Kolçalar dağılmış olun. Bravo. Durdular krasavçı. Aziret. Cana. Ayberi dostlar. Музыкасы да прям индийский башталды. Где музыка? Музыка. Кто ставит там музыку? Музыка нужна, да? Айшвария Рай нужна. Итак, друзья, вторая команда Азирет, Жана, Айбери, Индиядан келген қонақтар. Ждем замечательную музыку. Короче, камералардан барын кайфон, достойсно. Руслан Баки, короче, чехол, прозрачный был. Прям сон достойно. Итак, достор, Индия. Ильясқа ол чалар достар жолдай қандай. Вау! Аплодисменты, друзья! Воу! Айбериге ол чалар. Браво! Громче, громче аплодисменты, ребят! Дима! Мирза! Ол чалар!
Sağolsunlar, konuklar. Бүгінгі байрамдасын көңілді болып қоштық, аябай жақсы өтеді. Ең бірінші күні көрдім, шын әреже, Рустам әке, сіздерге қабыл тілек айтып кетейді. Сіздерді дайым қолдап жүрсін, ештеріңізге егілейік, ешқашан оралыңызға ұшындайды, алдыңыздарды жаман ғана жақсылықтар болды. Gülüp Ceynep degендей бақыттылығыңыздар. Сіздерге чоң рахмат барлығына. Ошол бүгінгі қонақтар барлығыңыздарына қолдау ошол жақсы ес алып бүгінгі күнді. Мында қандайсам Америка жерінде, ушундай жерлерде, қандайсам Кыргызстанда қандай болып, наверное, нечасто сидим. Ошондон кийин бүгүнкү кечени жакшы отуруп кеткенге өзүңүздөр мындай күнөкөр болуш керекпиз. Hareket kılış gerekliyiz. Balıklarda kolumuzda жақсы өтуімізді, bazılara desi ol. Rahmat. Sönmegin. Böyle, Hazret Aybe'ye. Apa o sırada kaldı, просто geçmeye kalışın mümkün. Onun için Hazret Aybe'ye, sen повязка гиб, хотя отыра кал, Aybe'ye, импровизация. Вот, молодец. Аплодисменты! $100 кетті. Азирет $100 кетті, апалғыстан. Ата, мысалы, қалысты $10 тұрады. 10 да болсын болады. Ха, кет, айбере, мында бас. Азирет Чакнаборти жұмыштан келді, чарчап келді. Танцорчишка концертінен келді. Настроениесі жоқ. Прям мында отыратында, трактан келді да бар. Азыр соляркада қымбаттап, просто нормально шықпай. Отырса бір малда Айбери музыканы ортасында билеп, анан бийменен, ештеңе болбойт. Бұл күнүдө гросстор көтөрүлөт. Биздин арзандай деп билеп, настроениесі көтөрүп, анан көмөр чуркап кетесиңер номерге. Итак, поехали. Музыка. Встречайте, друзья. Лучшая семейка Чакнаборти. Тониядан сонун чыгармасы менен Токиодон келди достор. Кол чабы. Проверить кеттик. Аплодисменты, друзья! Песня на японском языке. Oh
жерлештер. Ким эле күндө жапан тилин өрүбүздө отур туурабы? Бул жигиттин да эмгегин баалап $100. Молодец, Волчалар. Birinizlerге қол жағып қойыңыздар. Birinci шығарманы мен, албетте, мен ең жақсы көрген шығармалардың бірінен баштағым келіп тұрады. Ырдың аты Қырғызстаннан аталады. Біздің сүйікті Қырғызстанымыз жайында. Келіңіздер, біргелікте шоғырлаймыз. Again
Şükür Kılıçdaroğlu, Çumak Satayep ağızdır. Son bir çıkarması bizi mükemmelleştirici için çağırsın. Birlikte reis, kendinize. Söz böylesiniz de öyle. Ha! Bir şey mikrofon da biraz olsun. Ya! Sen
Dobres noches. Dobres noches. My name is Medeiros Guitaros from Mexico. Don Cursantos, señoritas Chinaros. Rahmatos за приглашение. Колчауlos. Mexicans, через Mexicans. All the через Mexicans. My amigos. 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 Ура, ура. Мексикаға моноқо барғаныз. Уақыт болғанда обратно. Biz nerede gütünüyoruz? My continuos y batatos guitaros. So, Gamers, best sportsmenos, please come here. Palarcos. We have Palarcos from Mexico. Who wants to play Gamers? Come here. Beş bala bize 5 bala gerek yok. Here. Sportsmenos. Azir, you can go back. I need a sportsmenos. Dört bala. Oh, okay. Azapachos. Amigos. I forgot something. So, oynuyoruz. All the sportsmen. Вот так емес. Вот так гармониос не получится. Ана, мындай гармониос. Гимнге поджимание кылатыныз. Bizde подаркиос. Очередь менен. Бул жака турыңыз, brothers, amigos. Очередь менен. Brothers. Атын ким? Coutinho. Nice to meet you, Coutinho. Amigo, try it. Uno. Aplausos, Coutinhos, Adjumantos, Coca-Colas. Переразморно, как промнёс. Промнёс, возьмёс. Бирок подарка жок ёс. Никогда так не делаёс. Попробуйнёс, возьмёс. Аплодисменты достаточно. Coutinhos, aplaudimentos. Coutinhos, толкундаnos. Castanhos. Götüreyin armanhos. Нормально, que кола да без куба. Еще раз, ошолдай арманhos. Güçlü bilekle jinyanhos. Atlames. Güçlü bilekle jinyanhos. Vecinos, brother. Amigos. Coutinho, your name is Coutinho. You don't have a quattro. You need to get a quattro, man. Следующий. Azretto, amigo. El Pacho. Hermanito. Güçlü bir kere Cinyanyo. Не получилось. Попробуйнёс. Hazret, güçlü bir kere Cinyanyo. Bileklerini beklemleniyoruz. Geltiniyoruz. Rahmat, следующий кто? Следующий. Don Pablo. Ой, Mamatinho. Lupios, Equinho. Desenho. Rafael. Oi, desenho. Esse meio, desenho. Bilekler güç varıyor. Kuat varıyor. Eğitim olanlar biraz kuat varıyor. Rızdaki. Master class for Coutinho.
Kağlananday buluverdi. Давай, Мирза. Мирзакеньо, попробуй меня. Мирза, эгерде гол эмес, спант болбоду. Ай. Менин ошибкам. Кетиңо. Өзүңүз абайланыңызчы. Эртең гол жабабай калабыз. Большой Азаматос. Ой, Азаматос. Это кетпейле. Ой, Азаматос. Азаматос. Onun çizim taşları. Toros bakıyor. Bu yerde Meksika'dan geleniyoruz. Şlapinyos. Bir çorba, bir şlapanyo. Beni. Hermano, Brazio. İkinci, üçüncü orun takmıyor. İkinci orun Asiretos benim Azamatos. Bulşilyapos. Meksikanos означает достоинство мужчины. Толстынёс. Азаматос, это как раз твой размер. Жаранду вечерос. Мексикада амиголос гутынёс. Через Мексику гелинёс. Большой приветёс через Мексикос. Çok rahmat. Друзья. Love Country. Kolçanlar. Benim jigitim adı Mithun. Familiyası Chakraborty. Мультфильмдин кармагандары «Красавица жана чудовище» чыгармасынан сиздер үчүн Элтияр жана Айжамал. Аплодисменты!
сам выступаю. Я Галина Лукашев, но, к сожалению, без макияжа сегодня. Мы сегодня будем со своей принцессой, ее зовут Белла, и мы будем выступать для вас, конечно. Мы из Land of Fairy Tale. Что, вы готовы? Да. 4 мотай. Неправильно. Что, вы готовы? Да, готовы. Начнем как надо. Сегодня мы будем петь и танцевать для вас. Ну, ты готов точно? Да. Уже 12 я должна. Я должна домой, потому что если я не уйду, то я превращусь в цветку. Ой. Что, бұндары тіпі адам орамаланды жабы не бәжей тоқшайыз, а? Онымен бір өтіп, екінші бошқадан бұлар өтпей қойған. Наталья? жүрегім biraz ұрады. Ой, қантайсың деген? Емнеге, сен мен аяусың? Бұл саған. Решился себе, что мне надо иметь. Это наш стейтмент. Может, вы хотите послушать? Стейтмент просто бәрі башылығы жүрегі сұрап. Біз еркектер жұмалап, екі жұмалап, үйге келер барыз. Шүттен кемдігі келіншектеріміз стейтмент просто ағайын астыйдан түсініп. Егер шешім, аял затты біраз болсында да еркектер үйлерінде отыр тоштап енек береді. Бұл жүрек деген менің өзімдің жүрегім болшы. Сен болса мені бір пластмассовый жүрек дейсің. Білмеймін, дорогим білер, қанша пластмассовый жүрек. Негізі мұға жүректі бергенде есілі разы болмайды. Барға просто стейтмент берсең ғана сүймеді да. Мен ол жерде бір бұның доғының бәрін алыс үшін көтірттен шығарып көреді. Жұмалып росту стейтментті конвертте бұл елестеп бір стейтмент конвертті бердім. Конвертті бердім. Oceans apart, day after day. Bravo! I hear your voice all the night, but it doesn't stop the pain. If I see you next to never, how can we say forever? Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how my heart breaks, I will be right here waiting for you. I took for granted all the times
somehow. I hear the laughter, I taste the tears, but I can't get near you now. Bravo! Can't you see it, can be so crazy. Wherever you go, whatever you do, I will be right here waiting for you. Whatever it takes, or how much heartbreak, I will be right here waiting for you. I wonder how we can survive this romance. I'll take the chance. мына көрдіңіздер стейкпен адамды не ғана қылмайды а тегерелеп билетіп қачыркен мынакей бұл маска біздің бір жұма екі жұмалық жолда жүріп қиналып келген жуынбай деді көрдіңіз бір өпкенімді ойғата қойды бір өпкенімді ойғата қойды ошол енді біздің бүгінгі ушул мааракеге каларыбыз буюрса аябай жакшы маараке болуп атат. Колдун келишинче даярдандык. Дагы ушул окуп чыгып туралы достор. Диджей, готов? Assalamu alaikum dedi. Ich möchte an erster Stelle an Gustav Walke Schneider Danke sagen. Vielen, vielen Dank. Бұл Құрсақ Байке менен Чынар Женің тойына келіп бір нәрсе абдан таң қалып атам дейді. 2019, als ich hier gekommen bin, habe ich euch kennengelernt. Ich freue mich, dass ihr unter euch sein darf. Қырғыздар немістерден өтіп пунктуаль болып кетіпсіңдер дейді. Jawohl! Шынында дейді. Ich habe heute mich fest entschlossen,